Ok, idemo redom. Ovo je srednje. Marina i čaj imena ne znaš, pitaj pa da zapamtiš za budućnost. Stavi meni osmini. Loš. Marija, posljednja. Loš. Istavi stolice, što ne ništa neće. Možeš? A? Ko je rekao? Ovo ti ulazi. Ajde. Da bavimo i za cilj. Ja? Ne, ovo isto tebe. Loš. Je to? Dobro. Dalje. Loš. Dobro, šta je? Ne, mislim srednje. Hoće promijeni na kraju. Ja ću na kraju odlučujem i dobar je bilo. Ovi su by the way likovi. Kad bi neko... Evo, hoćeš ti s nama? Sjed, može. A jesi glas prije mene? Dobro, možeš... I kako ti je ovo? Ima, nisam gledao Rubika. Dobro, možemo. Pisati. Nije gledao. Nagad. Što daješ, ja tem tamo. Da, bit će ti kratko. Ovo je inače bio kratki film između, nakon 4. serije, likovi Haruka i Michiru su bili u 3. epizodi, 3. sezoni zapravo serije. Onda u 4. nisu bili, pa u 5. su opet bili, pa ovo je bilo kao objašnjenje zašto nisu bili u 4. sezoni, kao bili su negdje u hotelu. Dobro, idemo da... Možda prije nego što ti daš nekakve informacije o filmu, probaj dobiti nekakve prve dojmove ljudi koji možda ne znaju ništa. To sam baš htio napraviti. Odlično. Evo, znači, kakva je veza između Haruke i Michiru? Ljubavno lesbijsko. Da li se zaista, mislim, ja sam isto to pretpostavio, ali teško se to da naslutiti, ta neka homoerotičnost. Je. Ali je, mislim, okej, ali... Suptilno, ali je. Da. Ja sam mislio da je jedno muško. To se meni isto od početka čilo, a onda kad je upotrijebila ove osobe zamjenicu. To mi ne znam da ne vidim. Da, znači, definitivno. Jedna od rijetkih super junakinja koji su geji. Kad Batman postane gej, vidjet ćemo kako će Amerikanci reagirati. Što nije ima Robin, za nije bio, ono. Gej pa rado biti bombova, je. Ja sam se intrigirana, sorry, ali ova druga, ova kratke kose se sa onom bolničarkom. To sam sad htio reći, da li je Haruka bila kažnjena zato što je flertovala s tom sobaricom? Je, bila je priljepljena za džinovskovom minu na zidu. Da li je to nekakva kazna bila? Da, čija kazna? Ne kužim koju je mogu kazniti za to. A jako je. Ali recimo da je Ne to znam, autorska kazna. Dobro, ali to se zaista teško da iščitati ovak iz ovih 12-13 minuta. Da, ali... On se može reći da je ovu neko autor kaznio, a sad Boga pita i zašto, zato što je ova htjela zagušiti. Ili su jednostavno samo htjeli koristiti njihovu energiju. To je valjda onaj kao zen, kao, jer oni nisu iskreni, pa onda da se ispravi sve, onda ovaj nariše, kako se zove gore još nekakve, kaj ti ja znam, pa se nešto lijepi za to. Ne znaš svaki štipiraca, kaj ti ja znamo. Ne, ali to je zen, ono... Nešto nećemo i kaj ti ja znamo. To su zen razine, mislim, to se može tako nešto. Da, ali ima još bilo je ovih nekakvih detalja tipa da sobarica napadne Michiru kao ljubavnica napadne nju. Da. Isto ima nekakve... Da, energije. Suptilni hint. Ima to nekakve detalje. Ono drugo što nam zaintegriralo kod ovih super junakinja je što na kraju ovaj
baš lutak prijeti kao da će biti ovih sjenama, da će to biti kao ne. Mislim, malo je člankovo izvedeno, slažem se, ali onako, zanimljivo što slijedi nakon toga, da ona ipak Michiru napadne tu lutku, jer a world without Haruka is not worth saving. Mogu sam jedno pitati, Može. mislim, nije direktno povezano sad. Kako je ona uopće znala da ta boca nije puna tih sjena koji će napasti? Ona je zapravo nije znala, nego išla riskirati. Nije znala, to je baš zanimljivo detalj, to je što bi svaki junak radije žrtvovao, ne znam, svoju ljubavnicu, da spasi svijet, ona je suprotno. To je ono baš zanimljivo. Ona politički nekorektna je, svijet bez nje po meni nema smisla. To je ono baš zanimljivo detalj. Da, ali pomalo i kontradiktorno, zato bi u tom svijetu ne bi ni nje bilo i dalje. Dobro, ali ako nema ljubavi, šta? To je njen stav. Život dalje nema smisla ako se oni razlomni, to je njen stav. Dobro, da, i onda može i svijet završiti. Lutka je zanimljiva po meni zbog toga što ima nekakvih paralela sa takozvanim bunraku teatrom što ima u Japanu. To je vrsta jednog kazališta gdje lutkama baš upravljaju. I to se koristi još nije, mislim, 16. stoljeća. Jedna od glavnih tema tog bunrakua je giri i ninjo. Znači, to je glavna tema da je sukob između društvenih obaveza i ljudskih emocija. Po meni to donekle vuče paralele i sa Carlom Jungom, što je on govorio sa onim personom, sjenom i maskom, jer je lutka po meni donekle, kao istina da lutka zapravo vlasnik gospodara, može biti da je lutka zapravo sjena tog gospodara, tog čovjeka, kao što je Jung rekao da je sjena sve ono negativno što mi ne želimo priznati u našem karakteru, našoj ličnosti. I mi smo stavili to u sjenu, ali kaže Jung da sjena može postati, ako je mi toliko držimo onako suppressed, kako bi rekli Amerikanci, znači da bi to moglo dogoditi da sjena počne vladati nama. Znači to se može čak iščitati iz toga da lutka počne vladati tom čovjekom, kao neka vrsta Jungovog tog arhetipa. Ova lutka koja se... Da, lutka je po meni donekle ima... Čekaj, ali ta lutka znači prelazi ove ljude s onim očima, s ovim trećim očima. Znači ona zapravo mijenja ovaj, kako se zove, spiritualizam tih ljudi, jel? Može biti, to je dobra teorija. Ne samo energiju. Ili plaćna površina. Ne, meni je zanimljivo to iščitati Junga jer baš je slično se dosta što je rekao da smo mi zapravo nosimo našu personu kao neku vrstu maske pred vanjskim svijetom. Znači persona je za nas s jedne strane ono što mi predstavljamo u vanjskom svijetu ko smo mi, a s druge strane je tu da sakrije ko smo mi zapravo, da sakrije neke naše dijelove koje mi ne želimo da sve javnosti zna. Ali kaže Jung da što je zanimljivo da se moramo odvojiti od te persone jer može se dogoditi da se mi previše poistovjetimo sa njom. Tipa recimo da šef postane previše autoritativan, poistovjeti se previše sa autoritetom. To je na život pozornica upravo. Da, majka se poistovjeti sa domaćicom previše i evo sad imali smo tu da se taj lutka previše poistovjetio s lutkom i lutka je postala zapravo njegov alter ego, njegova zla sjena koja je tu se pojavila. Ima smisla. Čekaj, jel to sad rekao si šta je nešto? Jel to kao neki nastavak? Kaj je ti što se rekao? To je bio kao TV specijal. Znači ovi njihovi što se ovdje pojavljaju, osim te dve glavne, ne pojavljaju se u ostatku serije. Osim njih dvije ne. Ne, znači to je samo kao ta neka zasada. Dobro, ima neki, ko je rekao? Pa meni se čini, zašto je meni dobro? Meni je dobro zato što se zove, ta lutka mi uopće ne djeluje kao ikakav dio, se zove, nikakve japanske teastra.
nego mi se zapravo čini samo kao produžetak tumačenja tih energija i zen filozofije. I mislim da je potpuno nekako anglosaksonski iskazao sam praktički pričam jaki zoze. Pa je. Mislim da oni zapravo jednostavno žele osvojiti svijet ponovo, ali nečim drugim. Kao se zove u ovim, ne bebeskim, nego dječacima iz Brazila, jel? Čovjek na kraju odlučuje kao, jel, dobro. Stavite se fotografiju, osvajati svijet, jel? Neko Japanci. Zapravo, ali radi toga mi se sviđa crtić, radi toga mi je dobar, ne? Zato što volim tu ikonografiju tih lutki, a inače uopće ne volim ovih ikonografiju, ali mirano filma. Ko je naš rekao da mu je dobar film? Da, kako si zoveš? Mario. Kako? Mario. Mario. Reci zašto tebi sviđa? Meni se sviđa, zato što dosta barata sa tim erotskim. Ja sam ga doživljao kao da jako koketira sa svim tim nekim niskim strastima, a da je to sve tako kamuflirano u te neke simbole planeta, planetarne, spašavanja Zemlje, a zapravo je sve nekako jako onako čak porno. Da, mislim ta ikonografija tih dugih nogu, tih nekih kao ljepotica, pa sve to, pa to se ova zapravo prikovana za vaginu i tako da neke sve. I te neprestane, te nacističke savršenosti. Da, meni nije... Tih likova, njihovih osmijeha, njihovih očiju. A to je uvijek. To je standard. Sad u jednom trenutku je meni film izazvat je skok. Zbog čega? Ponavljanje tih Mislim je, imaju tu neku kao uniformiranost koja je, znaš, kao ide prema nekom vrstu ideala. To je manga, to je zaista stil mange, zapravo nikad neću vidjeti žensku koja nije ovakva. To mi je jasno, ja sam mogu reći da su moje asocijacije kad vidim tu. To je jako glavno. Meni se to jednostavno ne sviđa, zbog ovih razloga koje on naveo da se njemu sviđa, meni se ne sviđa. Ne forsiraš me, brate, da ja razmišljam. Meni se, na primjer, ovi... Ne, taj odnos je vrlo suptilno pokazati. To je meni jedina zanimljiva stvar u ovom crtu. Meni se, zašto sad veze između njih dvije. Iako bi sam iskužio da je ovo... Ta lutka mi se, na primjer, sviđa zato što je, kako se zove, zato što uopće nije suptilno, nego je samo taj produžen, ne? Zapravo je potpuno kako se zove, potpuno aseksualno, jel? Još je brži čovjek, da, još je brži čovjek koji ima, kako se zove, a nije baš potpuno aseksualno, ima ruku u dupetu, tako da... Dobro, to je ulaz u horor, taj tip koji to crte radi, vjerojatno je horor animacija. A ja imam zanimljivu ideju, možda možemo probati vidjeti koja je namjera ovog filma. Da li je namjera ovog filma da nas potakne na razmišljanje o ljudskom iskustvu, jer smo pričali o Jungu pa očito, ili je namjera ovog filma da nam pobudite neke kao, da. Mislim, možemo o tome pričati. Ja sam probao to naći neke detalje u filmu, 4 sezone, ali problem je što nisam nigdje našli neke detalje, nažalost. Ma ja sam gledala sve te sezone da bi bila stvar žalostna. Ne sviđa mi se, jednostavno mi se ne sviđa taj stil, ne sviđa mi se to forsiranje i muzika i to idealno lice i te duge noge i to nekako, kao mi sad neizravno govorimo o nekakvom odnosu između žene i žene, pa sad ljepljenje za vaginu, pa daj, come on, ne, jednostavno ne. Meni se, na primjer, sviđa, da razmišljam sad je bilo kakav odgovor, da razmišljam na razini djeteta, meni bi se, na primjer, lutka mi se uopće ne bi svidjela, a svidjeli bi mi se te žene, kužiš. I uopće ne bi imao osjećaj da su erotične, nego da su jako lijepe i kužiš. I zapravo Eros na sasvim drugo je valne dužine. Sad kad oni žele, mislim,
Ali ovaj kad se pretvara, imaš tu cijeli niz kadrova gdje se ono kreću, gdje su gole, gdje se preslaču vrlo seksi opravice, gdje imaju te poze neke koje su djece rade kad se kupaju, Pa dobro, sad uspoređiš s nečim što oni djeca sebe također doživljavaju, mislim. Ja sam kao klinac doživljavao određene žene na filmu, ono kao, ne znam, ono, to da su mi pomajke, ono, praktički. Možeš ti reći, to doživljavanje animacije, ono, ne mora biti ono sušto, ono erotično povezano na seksualnost. Dobro, ovo je iznimno na taj način napravljeno. Da, zato... Kad si iza njegov, kad se ovaj kadar, kurs, kad imaš iza njegove glave, ono točno ideš, noge idu, onda je tek tijelo. Djete ne mora, ono, se zove, shvatiti tu vaginu koja je zalijepljena i sad se ovaj... To nisam ja shvatio, ono. Pa razumiješ, ono, ne, mi vidimo vaginu, ono, kojiš, a djete vidi nekakvu mrnju i sad je, kojiš, ovu, nešto zalijepilo za strop, ono, kojiš. Sad djete doživi, a, ovo je kažica, kojiš. Ono, ko, ne znam, ko što bi to, ne znam... Mišlja, ti si dao ovo pitanje, čem ti misliš da ovaj film priča? Pa to me zanima vidjeti šta se ljudi, ne o čemu je, nego koja je njegova namjera. Da li je njegova namjera reći nešto o svijetu ili nam pružiti taj užitak da kao malo je na te neke instinkte. Meni se čini da s obzirom da govore u rano opet se vraćamo na neko se zove politiku, pa onda mislim možda kroz tu dječju terminologiju animirane filma žele ovaj se dostati. Ili ne znam. To je uopšte namijenjeno za fanove. Da, ono, i uvijek s djeca, ono, kojiš unutra, matursku fiziku, ne znam.